koshe Sammy Gyamfi wedding eba ka kire mza niam anya sa na besa hu wedding ubehu wedding another ndisi guy be ubehu wedding another ndisi guy or not radio so o mayimu ayetio eneni etwa ye hu ntwa enne common eyi kra Sammy Gyamfi bezo ankanzo be enchine kra nipa de beto di ato ne nkomu kra ye din ubehwe wani no na me yire wedding dress so the number $2,000 o free one as ba kosu kofi amosu. Ghana yedo ebiase de hwe wasa swansa na waye de be wasa he uni wasa nkosa sabi muro so chese metrike wo body ne chese me sheki eto no na mpa atwe to bi wo kra wo sheki anya de be nye yie obi ka say de na natili e kan say ne natili de ne so ma package say na be jam egu e attention TV so e de amamu amu ne me so for radio and TV presenter baba ne mbeje makunya say de ne say na me betebiri e de amamu ne say na me kan na me de asay ne eto ne me kan say ebi ase hwe wo ne ma so wo nyene wa nwene wo che eche na obehye ne show na wo nwene na wo hwe che wo de show ti na wo say nkwa na ka say we say me biem me kan de be Sammy Gyamfi NDC communication director Sammy Gyamfi say na no ate anote wa be ma onu de ensem ti wo dwura gu wo no ka we no after say of first ka kese e de ko wale etuo but what be what after the marriage ni che say bibia ba e wo chira say nye yizo ensem ne dia no odin ankasa ye dwe tua to ne momienko tie after say o first ka twitwi die tebri ye ne negu bag kasie mu ye fie wure de koye ne ode be ye wie ye ne awale ne ne bibi aba e wo che momienko na momienko tie embra Sammy Gyamfi Corona say what is so we wie law school me boa office of practice ni ni chambers a law firm let us say ware groma ware so was Corona yeah Sunday ma say no entina man for friend am so me there I have a philosophy say me who say at the papa bi cause will be abrabo na me ni evidence say bi a wa ko bu obi wa ko kum obi wa ko wia obi wa ko ye say yeah me there naturally I'm happy for such people. Yeah. Make baby try yes no many more ye thing. The pay asimu aye hunhwe and we when need and we matifie and school we are lavishly. Lavish and rightly so you deserve it. You deserve it. The obeya abemu ani aje bia ye and allow other people. So mo amanya de omo ebeye. Hey, na yanka buy money bi, abuy money. Hey. And I'm for yes, sir. Share. Cause she said the uncrophobet twisting. Yes, and I watch the Ghana no, and the omo abasa, and before be cry, and you need to be sensitive to some of these things. Yes, if people need to be sensitive, Ebia Sammy Gyamfi has nothing to lose. Yeah. To ono de obetumi ahwe ye anim na watwi ne soroku omfa ho wa ye de sese wo ye omfa ho opani ba ko bi ne de ne ba de wo ye no boko no to punum om di bui ade de na be ma no o cash na di ko ye be ka se o ma sika ne ntase no to punum boko no asem wo ye no boko ompe ne ho ase na nko generate negative vibe ama ono ane party for you need to be sensitive and we appreciating crofo a omo yes anema no bu okra e bia ne birthday watani age bianka e fine mpani bi nso o di 70 ya nko no ampo before oba abamu no nka in his own capacity ya ko betimi ayama na broso kan makra mpo be yaman
So a very, very responsible man. I'm trying to man him for. But I'm so almost sure Sanya may be so sure Sanya and Pabo Dianka. And Penny and Macra, Bay, bet to be Sintidia. And India, almost so more by mom, the almost way, no, man, so your boy more basso. I respect them. I respect them because Yan and Crawford, who you Ghana for him. The Toda Ghana for so long. Unya Nijia Obeji, event, Unya Pia Obeko, Unya Haubako, Trawa Didi, Unya Hauba Trawa Sankwai, Unya Kawa Yaubetrim, Ubetuako baby, Ufia Usi, Ubetuakom. Ade anebo den di penti anebo den di bako akotobe penti da obi o wa ba mu nso ekoye bibi kakaya odi esika on FM mi akwa fa ba batum sa MPB o se enya sempa ka de mi nko bi o na mi ya madwuma mi nyam sika bebre mo ko fa de ato mo to na grofo kura ato ya de kro mo appreciate Sika, usuko hivi vika krakrom zi odi sika. Now why you think ya Ghana fo nya sa you know ahon ya na bi edition mumu no. Now there we there 10 bia no negative niam nko na okai. And we mu aye den na sese ngrofo na ekum om ade na yankum. Wa dibro nya no bruta Nkoti ebeko IMF no ntie Sammy Gyamfi no ka ade bi enti no IMF no wo ha omu hia a fresh face so ko fa free him enti no se mahama ba no aba betena aba bet satam na no mo be demonstration ayi lawyer ayi anko ne hunu Oma de shame some akwa ba ne mu amaso na mkutie ne etwegu e social media ze odi wani na mabonten se Sammy Gyamfi ekoware eye eto e ba afie nti se di o suma nkasa sika nje se sika na hye sika no asa na ze sika no de koto wedding and e buru adwene nti ase so na mu oduru do nti awe se amaye bra ne ti e pai no ne o twaja adwo ankasa medama se mo jembre na mo hwe emu amu piesie na natile radio and TV presenter baba e wa attention TV so that's ne esan ebehua makram